Halo kacing penkala intermediate road ya kasurok tu len nadu shileng jingking borba sing hadu kala alit pereng. Confederation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP Southwest Khasi Hill District menta kasni kala let ya kandu ya Deputy Commissioner ka Southwest Khasi Hill District laban gede wakap kacing pentre kasurok nadu ranikor nong jri mahes kola hadu bak mara hapok kacing peka NHIDCL menta kadang ya chakmat kan rekat kum kacing labat kacing yo acing tip jangka FKJGP menta kadon jing kala hakikat tu kat ni kilometer. Kum taban yo jing shai ka Federation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP Southwest Khasi Hill District kala lek ban kendu ya UDC jangka Southwest Khasi Hill District rangkat kacing tho ban jing shai halor. Hakan ni kasni laya lam ya ka kanhun da uba dikin nong lai President ka FKJGP Southwest Khasi Hill District uba Bals Karbani Secretary ka FKJGP Southwest Khasi Hill District lambat kit khon. Ti kabangi lengok kalong ba iya kan jing tring iyo i bakla iya chai hari ka basusi kalong ba nakaliang juga seng adin bengilayo i jing ujor naki pajba nang song sinong juga dong kathan ka jungi napok juga distrik ka jungi ngilayo man ya kenduk man sengi ban keli jing man pan jing syai no di komisioner hago ya dei bat kaniga surong hari ka ba ngiso thamula kalong ba nakaliang jong DC uang ba ngampat yo AA ki taki kot kisla lan ki jing syai dari dei bakan ki surong tingi so lengok kalong ba iya kan ki jing trei kala iya syai hanre nadu na jing king ranikor san kilometer haduk ha ali koreng halat ali koreng kalong ba la trei tang da intermediate ro hari ini ki surok ngilayo i ba kila trei kadai katulen tinggi sulengok bakumno ka DPR kalong ba kiniyok man sanction ban penrit kandiat yang ka surok tinggi bu ijing keli kan ka por kalong ba ya ka ni company ka baterai kan ka surok ba ke ka ba kabangi sulengok kalong ba ngilayok man ya keren rubat kan company ki ai yang ka report kalong ba ka klaim kan tuba ke DPR yang ka surok iya kan ka 1 kilometer tiga bapen lengok yang i kalong ba kam judon ru ka rule ban ong ba iya ka juk ka sanction iya ka juk ka surok ban ong ban pendunak tang melum hakikat tu kan kilometer hari ka dei ban long bet kumju tinang liang yo seng yin ya cek mat kan ka banta adin bangilio ban kenduk yo DC tingila kren syairu nakaliang jongi gaseng hakmat yung DC kalong ba lada kan ka surok kalong tangkum ni ngimbo man se man haban ya da ka PIL ru nakaliang jong gaseng ngini ya hakmat rengkat ka jing trilang jong ki pajba nong song snong jong ni ka dong ka than nomor kan ni ka kamde ka surok kamde ka jing mantoy tang mantai jongno ri jongno re ka de ka jing mantoy jong ka distrik hibur awe tinagaliang jong gaseng ni kuat ban ai ka jubab ka wasyai ka por ba nakaliang jong ka company kani ka dahar construction la kam pendep ban tri tulin ye kani ka badangsa nakaliang ka seng wat ban khang ye kani surok ngila ban sim takilak kilemti